Amal mole tatou tapuiga sei suana tatou tuspaia salamo fast food lua salamo fast food lua samole la tatou feitawina le tapena inai tatou wanganga o tatou tapuiga ni taiao o te fatalo fatu le swafa man malo tatou li faolo Yesu Kristo i le tatou ekalesia le ni taiao Paftai o leua ala fai mai whanunga le le. O tātou aiga lotu. O a whawhawina lo tō marosi. Fo ai fo i le tua le nei aso lo tō soifua ma sa mātou wola. Ia whaawau ina ai whiau mga aruenga. Ia mai sere whaawano ina mai o nai nei tū la. Pānga noa le nei fo i aso sapati. Tātou te poto ai o lona ainga. Ia e whaamanuina le swafa o le tātua li o Yesu Kristo. Whaamalo soifua lau le soifua maua le nei tai au. Ia whaamanuina le swafa o le tua. Ai silsilare le salapo e fast food lua. O la tātou whaitawina le whaiupu o mua e whaangata mai le whaiupu e limba. Salapo e fast food lua. Whaiupu o mua e whaangata mai le whaiupu e limba. O la tātou whaitau whau o wai iai. Le tuae, e whapei o na nau o le aila I Waitafe, o lo whapea o na nau o lo wanganga I a te oe. Ua whaia o loi mata ma o mea ai I ao mapō, a o whai mai pēa I lātou, o I whea ea, Lotu Atua. Mare whau pe lima. Lo wangangai. Sa ea le mea ue whāno no ai. Ma e atu pale ai tonu I a tea. Ia e whamboe moe le tua. A wao toe vi I a te ia ono le whao tanga mai ona luma. La tātou tāpua I le tua. Mātou sauni lo mātou atua, e whaafoi le taulanga o le viinga, ma le whaamanu, ma le whaaftai I la uwhio. Sula ina e lo alofa ma lo wanga le lei I lau whanau. Ai pangalea le lie mātou te tui o luma, o I mātou o le whanau angsang. Mātou te uru whale mai lo manu pa ia o tangata, e leo tumu I lau pa ia. Leo mātou muai o atuai o luma tamā alofa mai. Ia e muai wha mangalo mai lau whanau whatuatua,
mai e a lofangia I mātou, a mātou iai o luma. So mātou whatau waa, so mātou le ato toa, o no le tele na wao mātou whale tonu, ino mātou vāno no fuai marisi uso a tangata, ai mai se le tele o a mātou wang sala e whaia pēr I o luma le lie. O whapogi sa ina ai la mātou wa ai I la ua fio whale nganga, o leo o mātou talo ai, alofa mai. Le toto Yesu ke liso lo mātou ali whaola, sausauina o mātou tangata atoa, ina imwhai o na whaama maina I mātou e le ngata o le mawhau o le tino a o le loto. Ia mamā me uma lava le rie, ma whaava no ai o mātou loto o mamā. E a fio tu mawai la ua fio. O wao loto e mamā, e te fia sila sila iai. Amu ia e mamā o lātou loto, lātou te ilo atu le tua. A fio mai a nganga pa iai. Yo mātou loto wa e wha mamaina. Tau tōrua ina I mātou le nei taia. A o mātou whaia le nei tāpua inga. I le moni, ma le wha maoni, ma le wha autauta. Mai watu mea uma I lo vi inga e wha vavau. I lo lava swafa Yesu a mātou te talo atuaide. Amen. O le vi inga o le tua se lau fasu wha la tātou pese.
whaitawina o le tuspa ia. Tus whitwhiria mo tātou le nei aso, maua mai lea le whenga i ka fō. E wakalia na whaamawina e mareko, lona mta upu e tolu, tātou te whaitau le whai upu e luas fulu le luas fulu lua, o na si i leo le tātou whaitau i le whai upu e tolu sutasi i le tolu sfulu malima. Our scripture reading for this morning is taken from the Gospel of Mark, chapter 3. We shall read verse 20 to 22, and then shift reading to verse 31 to verse 35. We shall read from the Samoan translation. Marekolon taupu tolu, whai upu e luas fulu i le luas fulu lua, si i leo le whaitau whai upu e tolu sutas i le tolu sfulu malima. Whawhoka mai, ia whioga pa ia al tātuari. Wa atu lātou le whale, on toi poto mai leo le motu o tangata. Wa le mawhai ai lātou o na ai. A le autu si upu e no ifo mai Yerusalema, wa whapeane lātou, o ia te ia pele sepulo, o le ali fo i o te mon, e tuli ai e ia o te mon. Wa nofo vagavangai ia te ia le motu o tangata, wa lātou whai ane fo i a te ia. Whauta o lautina ma o uso o i fō o sa ili i a te oe. O la sila solo ai lea o ia i e nonofo vangavangai a te ia o whape atu. Whauta i lautina ma o uso. Whabaria le tua le tātou whaitau whanagologo i a rāwhioko pa ia, i a tūmau i a te ia lona lava vi inga nei masa uma se i o le whaavau lava. Ameni. E o le taimina i o le whāpai ina o tofi, o le tātou e kālesia na whiriwhiria le vai aso te dei, i a mau te wala au atua i a i lātou o whiriwhiria whaapitoa mō komiti, i a se i su mai luma o wāre whāpai ina o tātou tofi. O le tinaia manuia i ono, ma tinaia no ise fo lima, suga ia la so ula, ma sunga ia le tuala fo lima, o le tinaia te whaifalo le sio, ma tinaia whean tui, sunga ia nai pita nai, ia maise le tinaia ma mea na seri. Su mai luma whamulmori. E mātalasi mea lofa. Ai tasi lava le anganga ia. E mātalasi fo i whaiva e tasi lava le ali ia. E mātalasi fo i mea mamana a e tasi lava le tua. O le na te matuanga lua i mea uma i tangata uma lava. O lo ese fo i mea lofa e tufa ina mai le lofa tunoa ua fo ina mai a te tātou. Tātou te au nai le tua mo lona finangano. Wa iai tu tino taitasi o Yesu Keriso tonu o lana i kālesia, ta leni maanga waa e tautua au nai mo le tua malana ngā ruenga. O i lātou nei wa whiwhilia e ala le fono a leo Lotu EFKS Sandringham. E tau a veina tofinga lue komiti ngā rue mo le tausanga i lua afe lua sutonu i le lumana. Komiti o le alofa. Manuia ai ono mano ise fo lima. Komiti a tinae la uruso ula le tuala fo lima. Komiti o taulanga te whai whālo le sio wheanu tui. Komiti whiau ese a whia i matofi a nae pita a nae ma mea na seri. O le whisiri. Tau te tau tino atu i lumo le atua soifua
Malumo le ao le kalesia o Iesu Keriso lava lea. Malumo le whapoto tonga nei. O le ao tau whaia ma le whamaoni, whaia ma le alofa, whaia ma le onusai, whaia ma le whaparepale, whaia ma le matau I le atua. Tute o tofi ua whiriwhiri ai o tau. Tau te au na ai le kalesia, mo le manuia o lana e kalesia e Sandringham nei. Ma le kalesia o a Keriso e Samoa, ma le lalolangi atoa. I o tau tali mai, ua mātou tau tino atu ma le ami o tonu. E le suafo Iesu Keriso, o te ofo ina atu lo lima tau e whai mapine wha mau, o lo tau talia ino o tofi, ua whiriwhili o tau iai. Tau te ngā lulue ma au nai mo le manuia o le kalesia e Sandringham nei. I o tau whaia nei tau whinga uma ma le matau, ia whaia ma le whiri ngā, ia whaia ma le alofa, ia whaia ma le loto fia fia. O le lei o te ai o iatu i atu o tau, i o tau savali e tusa ma le tofi, ua vala wina ai o tau e au nai, ma le loto ma ua lalo lava, ma le anga malu, a toa ai ma le onsai, i o tau wha parepale le tasi, I le tasi ma le alofa. Fetalai Iesu. Ua le whiriwhiria ue o tau. A ua whiriwhiria o tau ea. Ua outu ina atu foi o tau. I o tau wō, ma I o tau fua mai ni fua lele. O le a tātou tata. Le atua CCCS ligi folo wanganga I lungo au na nei. Ma ie whāpaya ina I lātou mo au whiau mau ngā ruenga. Ua te tofi I lātou e au nai lau e kalesia. Ia whamau nia I lo wanganga na lātou mo ni mau le nei aso. O le ofo ina atu ato toa o lātou wola ma lātou tālen. E tau tua ai ma le whamaoni, ma le onsai, ma le alofa. A toa ai ma le matau I lau e fio. Ia lato maua le loto maua lalo I lumbo o lau fio. Ai mai se le anganga whaafitai o na ua whao ngā ino lo lato wola mo au whiau mau ngā ruenga. Ia lofa fo ai le oli o lato loto. E sa ili ai ia te oe ma le loto malie I le whaatino ino o lato tofi. I le suafo Iesu Keriso wa mātou talo atuai nei. Amen. O tau o whiriwhiria, ia ilunga ia te o tau le manuia o le atua CCCS. Ta maa le alo ma le anganga pa ia, ma ia tu maua I pēa e le au noa, se ia o le ngā taanga e whaavau lava. Amen. Ia manuia tele tūlai ma le tofi whaafitai. La tātou toi pese lua se lau lima sulfā, lua se lau lima sulfā le pese o la tātou pese ai.
o le talo le whawhtai, tu ina atu nisi o tātou manao i le tua, tātou ifo matala. Le tua tau tasi pa iai. Le tua le tamā, le alo, ma le anganga pa ia. O le tua da whaia le fuafuanga i lana upu, o lana upu lava lea na wala mai a Yesu Keriso na liu tino tangata. O le malama na o mai le pongi sao le lalolangi, ma wha malama imna i mato. O lona lava lea malama na sulu mai lunga le satauro, ma o atu le pongi sao le tunga mau maleoti. Ma wha malama ina ai le whai toa i le ola e wha vau. E ale le toi tū manu malo lo walo pele o Yesu Keriso. O la ua fio lava lea, ua uru fale mai ai lau wha nau wha tua le deitai au. E tāpua ia ma sula ina lo lava alofa. O wao lea fo i ua mātou iai le a matanga o le nei fo i vai asu fo. Ua mou maari atu le nā vai aso ma ona whita ma whaingata, ma ona manuia e maise ona whiau ma na ngalwe. Sa whea ngai ai malau e kane sia ma o tangata. Wha malo whawhitai lo mātou tua, o wasa e le tū la fo ina lava i mātou, a o mātou iai tutonu a mātou whiau ma mātou ngalwenga, i le ala usu le tai au, i whale whai ngalwenga le ngata, o mātua a o nai whanau fo i le lie i a lātou wa o onga. Sa iai fo i lātou sa whea ngai ma le whatua i ngatausi, a wana i o mātou mātua, mātutua o e mamai, mai se nai whanau iti. O leo ua mātou au lia mai le nei vai aso. O le whailonga lea o le mana o la ua fio sa e leo ina ai, ma e si o mi ai mātou umatai totas. A o mātou whātino ina lo mātou vala uina i so se mea. Wha mālo whāwhitai lo mātou atua i lo wha maoni. I lo le tū lafo ina i mātou ina i a whano. I le tele o wha oso songa ma wha lave o na tupu wha fuse. Ai wa e malu pui le soifua ma le ola o lau whanau whātua tua. Mai lava i e mātua. Se i o ina i a mātou whanau iti. Whawhitai le li e le malosi ma le ola e te whoai. O le poto ma le ata mai ua e whātino ina. O anga waa mataleni e te tulu i pea. E whātino ina ai o mātou wha moenga le lei uma. Ai mai se lau tau singa mātango fie. Ina ai o mātou tangata mātutua o le kalesia. Ta mama tina wa pula la ngoto le soifua wa le ato toa le lato malosi ai mai sei lato o lo maua i mai o le tino le rie whawhitai te le o tu la fo ina i lato le ise tala e whano no ai matou a o matou iai tutonu o matou mawhitanga ma le neila lo langi o lo si o mia i wha mai ma le malanga le maniu ma le oti. A o lo e wha ma whana mai pēr ma wha tu ma wina e soifua ma le ola i a te mato. Whawhitai le soifua tāpuai, i le soifua tautua ma le soifua au auna o tangata, e le ngata i a inga manuu a o tutonu o lau e karesia. Whawhitai lo malama i te whoai na i o mātou ainga. Wa lātou wata mamai ai e whaasoa le soifua ma le ola. Ai mai se le whātau aina o me tau o na whātau aina. E le ngata le manuia o ainga a o le manuia o whanau lalo vaua.
Whaafitai le soifua tautua o I lātou I tonu o le kalesia I vaenga I se o lo whaare le ina ai a mātou tāpua inga ai maise le tui whafo o lau ngā ruenga ua mātou ngā rue ai nei. E vi ia lava la ua fio a ua whaaria lo mamalu ma lo CCCS I le soifua tautua ma le soifua ngā rue o tagata. Mātou whaafitai fo I le rie le deitai ao o mātou vava I atu sulu o mātou tino le fia ma le oli o tangata whātua tua. No lātou whaavanoa ina o taimi tā ua e poto ai le ainga o le tua. E sula ina le alofa ma le anga le lei o la ua fio. Ua le avea lava le malulu o le leitai ao. Ua le avea fo I le mamao ala tau fia ai le rie le loto whaafitai ma le loto fia tāpua. Whaafitai ona ua fioga pa ia o loo mātou whaitau ma whaalongo longo pe iai wha mawhanawhana inai mātou I le mātou savalinga. Ai baise le mana o loa nganga pa ia e tautoro ina I mātou I teimi o whaoso songa ina ia mātou tu mau le moa o le ala. A le whaafitai si sili ono Iesu Keriso. Le taulanga tu tasi na ia tāpena ina I lona lava soifua. Lona maliu mo lona toi tu manu malo. Ua mātou manu malo whaatasi ei maia I le ola e whaavavau. E ara le whātua tua ma le saramo whaamauna. Ia tu mau I la ua fio. Le vi inga le whaamanu ma le whaanetanga. Nei se I o le ngātaaga. Aua mātou tataro le reitai au tama. Le ligi I fo au whaamanuianga I lungo o lau e kalesia nei. Ia inga lotu taitasi, mātua ma whanau, se I o lava le rie. I se I titi o le nei maafutanga. O nai wo mai masani o nai o mātou a inga o mātou whaitapua inga. Mai sei la toi lunga o penga te whailang. Ia fosia whatasi mātou umar le fusi o le alofa tuno o la ufio. Ma e whaamanuia mai o mātou tofi mo mātou tute. Ua vala uina iai le tangata malana. Tonu o whale whainga luenga o a onga I tonu a inga. Po whea lava whao ngā iai le soifua ma le ola. Ia alofa taba. Ia whafowina lo mātou malosi. A mai foi le poto ma le ata mai e whai ai a mātou whiau ma ngā ruenga. A e mai se le whātua tua ma le whau tauta. Ma le tantonu I lau fio e manui ai me uma. E wha ma mau fi tā ma whainga tā o le nei vai aso. O mai ma ti ngā o le tino. A ia lotoi tonu o mātou maftanga mo no mātou wola. Le manuia ma le fide mu o la ua fio. Ai mai se lau wha malo o longa pa ia. Tau tonu a ina I mātou so se mea mātou te iai le nei vai aso. So se fuafuanga ma so se wha moe moenga. Ia e malu pui au tangata whātua tua. Wha ma mau wha o so songa ma wha lave tupu wha fosei. Ai e au wai whaatasi mai mātou. Ue si la fia wha moe moenga o le vai as fou tama. E tui nātu pēa I la ua fio. E te wha manuia mai I a te mātou. Ma wha taunuina mea uma. Ina ia maua ai sau vi inga. Wha manuia I e mātua o le karesia ma e mamai. E iai lau wha malolonga pa ia ma lau wha mawhanwhananga. Maua I lātou lau file mu I o lātou loto. Manuia whanau leo atu ma le toi fo I ane ma I a lātou wā o onga. Fo ai le poto ma le ata mai I a te lātou. Malu pui e o lātou soifua ma le lātou wola. Mai wha so songa le lalolangi le nei vai tau.
Aua ni e tu la fo ina I lātou. Ai e iai le mana o lau fio ma lau wha malu malunga le nei vai aso. Le li e o fuafuanga toi o le nei asa wha manuia lau fio. O I lātou fo I wale mwhai ona mātou whai tāpua inga o whe au mga aluenga o tuatuangia ia iai le lofa o lau fio le nei aso. Whapa ia ina mea umba ua whea ngai mai lātou. Mātou te tālo fo ina lia o ne tu la fo ina lau e kare sia le nei vai aso. Ia e loto loto I tonu o mea uma ma mātou fuafua. Manuia si o mātou atunu o Samoa. Ia na whai ngā malo ai maise le tāpua inga le kare sia tāpua inga o tangata. Maua pēa lo file mū ma lo sao ngā le mū I mea uma le ni ie. Ai maise foi le nei atunu o ni sila o whai mo I mātou ia iai au wha manuianga lo mātou atua. Manuia tama whanau o le kalesia. O lo salalau Samoa ni sila mātunu mamau. Tala ina o le tala le. Ia wha manuia ia te I lātou. Ma lātou ngā ruenga e maise na ia lātou whanau ma o lātou ainga. A mātou whanongolongo I lo whetalai mai le nei tai au ta maa. La unga lau fio ala I lau au na whatau wa. Le asfe au mo I mātou le nei foi vai aso. Taitaiina ai la mātou whai ngā malanga. Wa mātou talo ia le li o mātou wofo I nātu. Pa tasi matalo le oi o mātou loto e whai iai lo fina ngalo. Mātou wala watu nei mea umar suafo Yesu na o mai le talo. Lo mātou tabae o le lagi. Ia pa ia lo suafa. Ia o mai lo malo. Ia whaia lo finagalo I lalangi e peo ni whaia langi. Ia e fua I mai a te mātou le aso nei a mātou mea ai tau ma le aso. Ia e wha mangalo ia te mātou ia mātou o sa. Peo I mātou foi o na mātou wha mangalo I nātu. Ia wāngaleanga mai a te mātou. O fo I Taitaiina I mātou whāsoso. Ai e la vea I ai mātou ai leang. O wae ou le mālo wanemanu. A toa malivi inga e whāvaula. Amen. Ole, tātou tāpua I ale tātou fua. Tātou tutula.
le riera mātou tua o la ua fio o le tua whaitaulang. Na e ofo ina mailo walo pelo Iesu Keriso o lau taulanga o le whaoletanga. Na e whaia e taulanga sisiri ese le mwhai ona mātou tu e whaalua ina. Mātou mo waile ola e whaavau mou manuia o mātou sapi ai nei. Tau se meilo ngailo mātou lotu whaafitai, to e ofo ina atu nei tupe whaatasi mo mātou tangata, e uiso mātou whaatau waa ma le lea toto. A wao fe au mau ngā ruenga. Tadia maila mātou fo ai tama, ma e whaapai eina, ma e whaamanuia mai i a te mātou. I lo lava suafa Yesu a mātou talo tuai nei. Amen. Aftai tiakulu, alalera. La whaauau le nganga o le whaaftai whaitaulanga, pese se lau lima sfumarvar. Se lau lima sfumarvar.
launga swafa tapa le alo ma le anganga pa ia. Amen. Wa mawan matua launga nita au tu sa Feituina ma reko lonu tau po tolu o te fia whaongaina sa vaenga whai po tosu tolu ma le tolu su ma lima o te Feituina. O ai lo tina o ai fo'i o uso. O wao le whaia le finangalo le tua o lo uso lea ma lo tua fine ma lo tina. Who are my mother and my brothers? Whoever does God's will is my brother and sister and mother. O le manato tu o le nei aso e tu sai ma whasinonga tu Feitauaso o ai lo ainga o le whaia le finangalo le tua. Who is my family? The one who does the will of God. Pai mai pese foi lea le aoga sa. Ai Yesu is ainga o se ainga fia. Tala fea ngai le lei lava ma le anganga o le lei pese le fetalaiga le lei a Yesu. O ai lo tina o ai foi o uso. O wao le whaia le fina ngalo le tua o lo uso lea. Mo lo tua fine mo lo tina. Le foi watangia le tātou manatu o tū o le lea sa o ai lo ainga o le whaia le fina ngalo le tua. E whoringa mai ia o onga Yesu e lua lava ainga o le tangata. Mua le ainga e whanau mai ma ola e ai le tangata i lon tamā ma lon tina i ona uso ma tua whawhine ma tua ngane o le ainga o no le toto ma le ano. O lona lua ainga o tangata o le ainga o le tua e mafuta whatasi ma istangata o no le tua e ala ia Yesu Keriso. Ai peita o lea wa tautino Yesu. Po o lava pitanga o le tangata le toto ma ano. Po le afo i le mafuta o le tangata i se au lotu po se kalesia e whai monai. Ai ale whaia i lea a inga le fina ngalo le tua. E le se a inga le nao Yesu. O linga wa whai longa tangata Yesu. A Yesu e ona le awa oga whai mai e tutusa tangata uma. O ni sauruanga ia e se le whai tā a le tātou wali. Who are my mother and my brothers? Whoever does God's will is my brother and sister and mother. Such a radical statement, considering the family was central in Jewish culture in Jesus' time. But then Jesus is no ordinary Jew. He confronts many of his cultural and traditions that oppress people and separate them from a relationship with God. And this is Jesus' criteria for those who want to be considered as family. Whoever does the will of God. Jesus has just cast out demons at the town of Capernaum, and in doing so created quite a stir among the population and for some of the scribes who had come up from Jerusalem. At the same time, Jesus' family arrives at the scene, because according to verse 21 of Mark, when his family heard about this, they went to take charge of him, for they said, he is out of his mind. Mary and Jesus' siblings visited Jesus, not to support him in his ministry, but to literally kidnap Jesus and forcefully take him home. Why? I say, wa manao ai Maria e ave sea mai Yesu i lana ngā luenga whaolo lo whaia i Kapanau.
ina ia pui pui Yesu mai le mai a o la utusi upu ma tangata Kapanau masalo po le manao Maria e ave ese mai Yesu I Kapanau ona ua fai Yesu ma luma o le lato ai masalo fo ai ero tantunu o le mao Maria po le masiasio Maria ma ona tua whawhine ma uso Yesu le mafua e ona nau Maria e ave se mai Yesu I Kapanau aisa ona o leo ua vevesi le nu a o le foi ua fōringa mai o leo ua taua I misa Yesu ma Taitai o le lotu iutaia ona o ana o aonga ma ana vavenga ai mai se lava leo ua tutuli Yesu te moni mai tangata tātou te ilo lava ua ma Maria ma le aingo Yesu ono le mau o matei o le whai upanusu tasi whai mai ua whaalongo ai lona ainga ona lato o atu ai le poe ia te ia a wana lato whapeane ua valea o ia o le upule o le poe le whasamoina o le upule sauma le upue leni kidnap e le se poe le leina le poe le o e poe mai Yesu a pe o le poe na latua sei mai avelo o I dāne I loai e rei fia Maria pe o fōringa mai ua wha maina Maria ma le ainga ono mea Yesu I e whai for Mary and Jesus' sibling Jesus has embarrassed his family and this very verse in chapter 21 confirms that they went to take charge of him and they said, he's out of his mind. But the Maulea Maria, mauso matua whawhido Yesu. Wa valea Yesu. Wa leaka le mawhawhau Yesu. Jesus is out of his mind. I can't stop thinking that a lot of us do exactly the same thing. E ilo se mea valea e whai stasi o tātou aiga hunge pi wha maaina I tātou. Ilo mo istangata. Te ia lau tātou wha peana. Se ua tamo wa leanga le utu. Te ia out of their mind. Wa mad. O te ofo fo ia o ia Maria pa whai se manatu le sa ia Maria. E ala no ofo. O le ngalo ia Maria le men tupu ia Yesu. Le se furu lua tau sanga o Yesu. Le na o Yerusalema le tau saminga o le Paseka. Ina ia peritome ina Yesu. Ai o te mito e fo I Nazaret. Ai no fo Yesu Yerusalem. A to le leia le asof to ai loe Maria. E le o iai o Yesu fatasi mai lato. A le to I tio I Nazaret. To e fo ia e su Yesu Yerusalem. Ai mo atu. La ai todo le manu Yesu. E mai tala Maria Yesu le asona. Se ale mea ue wha pēr mai ai ia te mau. Wha auto I maua maruta ma. Sa ma sa ili lava ia te oe malitinga. La le winga le upule a Maria sa ili malitinga. Sa ili mali maasiasi. Yoe, o le winga na le whaitau lea. Na sa ili mali maasiasi Maria. Ile mea ufai Yesu. Aisea. A foi le to titi o a le o masiasi lu mo nu atoa e se lungari o atu e tia latam a le o atoa le asof to ai lo e le o ia latam le winga natal le Maria yo sa ini lava ia to e batinga masiasi a siasi lu mo tangata lato nu le na lato e fa betala Yesu ya Maria le asona se ale bena o lo sa ili mai ata lo te leilo e tau ono le fale o lo tama. A tu se si tu tali e sulo fa. La me te lo masiasi ai. E te lo mama lo mai o le te tono o manman. Le mena sa tau ona to e toma natu i Maria. A wal mo mau ruka le asolena. E winga le men tupu le asolena.
Whamai na toi fo ia I Nazareth. Au auna Yesu I ona matua ma whamauna. A o lona tina, o ta ofi ia I bea uma I lona loto. Ioi. A whaila o ta ofi Maria bea uma I lona loto. E te tau la o na le mai mei whai Yesu. Langa o le wala o wina o le Yesu, lawa I lo le lei lava Maria. Ia ai o Maria. Ia ele tio fo sisi o tina Yesu. Na tau tisinifi tina. Tina na tau loa le me tau o na whai e tau whana. O le mele tau na ngai. A tau vātu o le me e umaile olo. Tau tau ma whai lau vai whai se awana e mimiro e sei mara mera. A tau no le mele ne whai e Maria. Wa vai atua Maria le mele anga Yesu. E anga I lava e whaatino le fina ngalo le tua. A waile po ia Maria le mele anga I Yesu. A waile wa vatul tamo Yesu le maru maru e peritomei. I luma o to ina o staulanga le tau e luka o Simeon. E ma tala Simeona ia Maria. That's all there. Whauta. Wa tu le tamane e pa uai ma to e tu ai tangata e to tele o Israel. E whai foi ma whai longa e tau leanga ina. E tuia foi lo lava loto. Maria le whai ai. E tuia lo lava loto. Ia ati I le pelu. Ina ia whaalia mai ai manatu tangata e to tele. Ioe. Le alava na valo ia Simeona ia Maria. O le bene le la tupu ia Yesu mwhai Yesu. E whai Yesu me tuia ai non fat. E mai. Ai tau ona whapalpale. Nanga le vala wina leo o Yesu. Me le whai mea mawhatia Maria I whafu. Wa longo mai e tagata o lon tinara I whafu. A o wha ngā Yesu le awanoe e a o ai ai o nau so. Le tāua o le ave o le wha mua I le mawhtanga o le ainga o le tua. O le vai Yesu e le o saili ia te ia lon tinama lon ainga ina ia avea ma ainga o le tua. Ai na saili ia te ia. Ina ia ave ese mai o ia mai le ainga o le tua. Ma o le iai o Maria ma lona ainga I fafo o le whaai longa lea. E le o la vea Maria mo ona uso mo ona tua whawhini. I le ainga o le tua. Langa ese le mea lai lato loto. Le ase senga le mele tupu I ma le mele tupu I a Peteru. Pai vai Yesu. Na wai loa Peteru le la anga Yesu satau. Ai fai mai Peteru ia Yesu o te alu le mea na. Ai fai mai Yesu satan. Alu yo tua. Langa te le loto I mea le tua. Le ala fo ia tangia I. O le no foi fafo Maria ma le ainga o Yesu. O tangata ia e leo I tonu o le ainga o le tua. Ona I le fina ngalo I mea le tua. Whoever does God's will is my brother and sister and mother. Jesus violated God's law of obedience to his father and mother. But it does not mean family was not important to Jesus. Because we saw that on the cross. When Jesus was hanging on the cross, he was concerned about the welfare of his mother under the cross. Len fai atu a Ioane, whaauta I lau tina. Ma fai atu a Maria, whaauta I lau tama o Ioane le. Jesus just wanted to show that family was not limited to a biological family, but anyone who does the will of God belongs to his family. You're Sandringham. O le tasi leo tātou whārupenga, o I tātou o le ainga o le atua. O uso matua whāwhine o Keriso,
O suli e ala i maliu mare toi tu manu malo keriso. Ale na bod mawa ila apostolo Paulo le kare serum. O whanau i tātou o le tua. A whaifoi o whanau i tātou o suli foi. O suli lava o le tua. O suli whatasi ma keriso. Pe a whai tātou titi ngā whatasi ma ia. Ina ia whamanuia ina foi i tātou. Whatasi ma ia. A whai lau tātou o suli o le malo. O i tātou foi o suli o le ainga o le tua. Tātou te usi ustai i le finangalo o le tua. O le usi ustai e le whawaina ailo urufale i le ainga o le tua. A o le usi ustai o le fua whaariari lea. Ua a vea oe matangata o le ainga o le tua. Obedience is not the root of household entrance in the family of God. It is, however, the fruit that reveals household membership of the family of God. So when Jesus say, do the will of God, whaia le finangalo le tua. E leo tautala Yesu ni whaafanua, whaatatitia mo tātou o langa. E whaasino e le mea tātou te anga i le ai. A o le finangalo le tua, o le finangalo whaalia e ala ia Yesu Keriso. Le upua le tua. Loro winga, o i tātou o tangata e tuina atu atoa o tātou tangata i le tua, e pule i le tua. We are submissive to God. We are submissive to the word of God. O Yesu Keriso lea. O le alofa ma le ustai wha maoni lava lea i le tua. O le ustai lava lea i le finangalo o le tua. E i wha punga masani. Tātou masani i wha pertania whai mai. Like father, like son. Ma wha pia like mother, like daughter. Pia wha punga leo masani ai. Pei o le tamā, pei o le atari. Lono winga, e longo fia lava le tangata o le ainga o le tua. I upu e tautalai ma ngā ruenga whātino e atangia i le tua lon tamā i le langa. Peo na atangia ia Yesu Keriso. Lona tamai le langi mea umana whaia Yesu. Mai la apostolo Paulo le kale CFS. Ia wha o tō uma i le tua. Wha peo le whanau pele. Mai ia sa vavali le lofa wha peo Keriso foi na ia lofa mai ia i tātou. Na fōai mai fō ia te ia mo tātou. O le taulanga ma le tongiola i le tua o mea manongi lea. Ioi, o le tangata o le ainga o le tua e whaia le finangalo o le tua. Ma o lātou e whaia le finangalo o le tua o mea uma lātou te whaia e whai ma mea manongi i le tua. Tātou mawhtanga Sandringham e i loa oe o le tangata o le tua i le manongi o whi au mga luenga e whaia mo le tua. Wha manatu o Keriso le nei tae au, o ai e a routinanga. O ai fo i o uso. O ai lau ainga. O le whaia le finangalo o le tua. O lo uso lea mo lo tua fine, mo routina. Mo lo ainga lea. Amene. Pese se lau varas furu. Se lau varas furu o la tato pese.
tule nganga whaaftaitele i le tātou tāpua inga i le nei tai au. Whaamalo, whaaftai le tāpuai i le tua ia manuia tele, whaamoemoenga le leo le nei vai aso, au mga ruenga e whengai ma le tātou e kalesia mau lotu, mai se nei whanau i a lātou wa o onga, whaamanuia foi le tua i nei o tātou ainga wō me masani, tātou whaitapua inga le nei tai au, le ngata le manumalu lei, hao lunga o penga te whailangi, ia manuia tele, au mga ruenga o toe le nei aso, tātou whai u tāre. Ala manuia ma le file mua la wa fio le atua le tamaa, le alofa CCCS o Yesu Keriso, lo mātua li whaola. Ma aftanga malawa fio nganga pa iai. Ia ilunga lea i ate i mātou manei, ma lunga o lau whanau whatua tua i le lalolangi atua. Nei masa uma se i o le whaavau lafu. Amen.